iby'umwuka tubirwanisha umwuka. Hari abantu baza bagariga ukuri ngo twebwe turi mukuri bakagariga ukuri. Ukuri wagariwe si ukuri, kuko ukuri gufitemo imbaraga ziruta izawe. Ukuri kwigiramo imbaraga zidakeneye izawe. Nubona kuraja gutiza ukuri amaboko tikuzaba ari ukuri. Umunsi uzaja gutiza ukuri amaboko tikuzaba ari ukuri, kuko ukuri kwigiramo imbaraga zidakeneye izawe. Ngo twebwe tuzoguhagararamo ngo turwane, wowe uzagariga ukuri wowe. Kwabuza amaboko, kwabuza imbaraga kura gutiza amaboko. Dumu katika imani. Abantu nibicare tuganira ijambo ry'Imana. Tuzamura amaboko. Tuzamura amaboko. Hallelujah! Amen. Tuzamura ibiganza twese. Tuzamura amaboko twese. Tuvuga cyane ngo hallelujah. Twongere kandi ngo hallelujah. Cyane hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Asifiwe Yesu. Nanjye nzibera mu mahema yawe bidashira, ingoma yawe izahora, ubwami bwawe buzahoraho. Hallelujah! Amen. Nasomye Bibiliya irambwira ngo wishimire Uwiteka ngo azoguhereza iby'umutima wawe ushaka. Niko Bibiliya yavuze. Ntabwo ari ukuba serious imbere y'Imana. Mu Kinyarwanda bazabyita ngo nukuzinga umunya. Ngo zinga umunya ngo wereke ko Imana you are so very serious. No, you are not serious. And kuba serious kwawe sico gituma Imana ikumva. Kwishimira Uwiteka. Hallelujah. Tuvuge ngo amen. Nicyo kiza gituma Imana idusingiriza ibyo dushaka. Niyo twishimiye Imana. Katuganira ijambo ry'Imana abantu batuje. Njewe zankenera mu buzima bwose nanga mediocrité. Nanga mediocrité. Mediocrité ni ibintu bituzuye. Ibintu bicagase bihora ari umucagati ndabyanga. Niba tubyine duhetse. Nituja kumva ijambo ry'Imana turyumve duhetse. Kuko iyo bikoze bimwe igice ngo njewe ntibindeba, njewe ntavyo bitandeba. Ntavyo bitandeba. Abazobyina tuzobyinana nabo. Nibambwira ngo hano hirya ari training bishura ifaranga nama nzishura ngiye gukora muri training iga ntibaza batanga haleluya. Muzamwicara hariya bagashiraho itaburo ukiga. Nibyo nzambwira abandi bagenzi banje tungana. Kababwira ngo niba twova bino byuya tubyina. Uzajya unama ku gitabo usome kugeza igihe nibi byuya navyo biza. Iyo utabikoze gutyo uzubigikuri. Uzukuza ingingo zimwe. Uzukuza ingingo zimwe. Ariko iyo ushaka gukura mu buryo bwiza bw'abakristo ugakura mu buryo bwiza bugororotse. Umukristo azakuza ibice bine. Muri Luka ibice 2:52. Umukristo wakuze neza azakuza dimension enye. Icambere no gukuza igihagararo, uwo mwana arabyiruka. Ica kabiri agwiza ubwenge. Ica gatatu ashimwa n'abantu. Ica kane ashimwa n'Imana. Iyo uri umuntu wakuze neza ni bibine. Ariko iyo utubwira gusa ngo uri muri aya bagusingiriza Bibiliya ukaza utubwira ngo Zaburi yandikiye Yesaya.
ngo bakabura ijambo, ngo hari uwagiye kubwiriza ngo agere hano, ngo yamavuga ngo abagore ba hano bararyabuwe. Ngo yamabwira umucuranzi ngo niyegere senti, ngo ijambo bararyabuye. Tuzamura ibiganza rimwe tuvuge cyane ngo haleluya. Noneho nagize ibintu byinshi mu mutwe bituma muri byo mvuga, kandi umutima uhambwira ngo mvuga umwanya muto. Noneho natekereza ibyo ngiye gutangira ntaza kumara n'ubu kubyanteye ikibazo. Kuva ejo kugeza mu gitondo nababwiye ibintu 8 umukristo azagira akamenyero, habitude. Kuva ejo kugeza none mu gitondo nababwiye ibintu 8 umukristo bigomba kuba akamenyero ku buzima bwe, bitajya bikorwa mu gihe kimwe muri periode ngo yongere bizagaruke muri periode. Oya, ni ibintu umukristo azagira akamenyero. Imana ishimwe ko nabirangije. Mureke mbabwire rero ko umukristo uri ku rugamba, nibyo ngiye kuganira. Kuba umukristo uri ku rugamba, nibyo ndabivuga umwanya muto. Bifite amahame 7, ariko nimbabwira 2 ntimugire ngo niyo yonyine, ni ikibazo cy'umwanya. Iya saha yari iri hariya ariko ndarebera ku yanjye ndakora. Kadusoma ijambo ry'Imana. Soma ijambo ry'Imana muri Timoteyo wa 2 ibice 4 umurongo wa 6 umurongo wa 7 n'umurongo wa 8. Ba bandi baza bandika nzambwira ngo bandike, mufataho mwandika twamaze kubyina. Icokere twagistura kiretse. Tugeze mu mwanya wo gukanje ibintu bikomeye. Timoteyo wa 2 ibice 4 umurongo ni wa 6 umurongo ni wa 7 n'umurongo ni wa 8. Ibice 4 umurongo wa 6 turageza ku murongo wa 8. Bibiliya iravuga ngo kuko ngiye bamaze kumera nk'ibisuko ku gicaniro, igihe cyo kugenda cyanjye kirasohoye. Narwanye intambara, nuko narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, igisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri wa munsi. Nyamara singiye nyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Amen. Murongo wa 9 Paulo yazandikira Timoteyo, murongo wa 9 n'uwacu. Ugira umwete wo kuza hondi, wihute cyane ugira umwete wo kuza hondi vuba. Dema yaransigiriye, Dema twari twagaranye ku mustari none yaransize ngo yakurikiye ibyiki gihe. Twari kumwe na Dema iyo ngiyo twari twaragiye, none iminsi yanje yo gutahira geze, ariko wa Dema waherutse turi kumwe nawe. Paulo yari yaratumye Timoteyo muri Efeso, aramubwira ngo genda uzoje kurera itorero ryo muri Efeso. Uje kuri itorero ryo muri Efeso urikuze, urebe uko bameze, urebe ubuzima bwabo bwa gikristo, nibwo bagikizwa. Nubwo ukiri mutoya ariko ugende wigisha abatoya kuzoza bubaha abagore bakuru. Abwira Timoteyo uko azogenza kugira ngo arere itorero rya Efeso. Amubwira ayo makuru ngo arangiza aramubwira, ageze kuri urwandiko rwe rwa 2 rwari urwandiko rwo kumusezera. Aramubwira ngo iminsi yanje y'ubukristo, iminsi yanje yo kubaho, inzandiko 13 nanditse. Narwanye intambara, narwanye intambara. Bwari ubuzima bwo kurwana intambara. Ariko aramubwira ngo wihute uze dusezerane hakiri vuba, kuko uwo twari twarajanye ku mustari yarandetse yaragiye. Ibyiki gihe byaramutwaye. Ibyiki gihe byabaye ikibazo kuri Dema. Dema aragenda aransiga ku mustari, sigaye nje nyine. None uzoze kandi nuza tugasige bya bitabo byanjye by'impu, uzaze dusezerane, kuko iminsi yo kugenda maze kumera nk'ibisuko ku gicaniro. Se turi kumwe ba? Twovuga ngo amen. Twovuga tuzamuye ibiganza, tuvuge cyane ngo haleluya. Ubuzima bwa gikristo si ubuzima bwo kunesha urugamba. Ubuzima bwo kuba umukristo ni umuntu abaye umukristo, umuntu ntabanesheje urugamba. Iyo umuntu abaye umukristo, umuntu abatangiye urugamba. Tagisubiramo. Nubona wakijijwe, ntugatekereze ko ubwo ngiye mu Mana urugamba rurarangiye. Oya, nubona urakijijwe, ubuzima bwawe bukuye mu mwijima ubuzanye kwa Yesu Kristo mu muco. Uzoba uvuze ngo kuhera uyu munsi ndatangiye urugamba. Kuva uyu munsi urugamba ruratangiye.
sibwo ubunesheje, ahubwo nibwo ubutangiye kurwana. Kuko ububwiye abantu batatu ngo njye nawe tugiye guhangana. Umuntu wa mbere ububwiye ko ugiye guhangana nawe, ububwiye wowe jewe Kuduma. Iyo nkishijwe, umunsi nakishijwe mu 2002, nabwiye umubiri wanjye ndawubwira ngo wa mubiri we, uyu munsi tubaye abanzi nje nawe. Tugiye guhangana nje nawe kuko ndemye urugamba hagati yanjye nawe. Wari usanzwe unkoresha ibyo ushaka, none ga nakijijwe tugiye guhangana nawe. Bya bindi washakaga ntabwo kigiye ubikora. Tubaye abanzi nje nawe. Ese ko ndavuga gute? Ko murumva? Ububwiye umubiri wambaye ukawubwira ngo wa mubiri we wabaye umwanzi wanjye. Ndahangana nawe kumanywa na nijoro. Tuzohangana njutse, duhangane ngiye kuryama, duhangane ndi hano mu muhanda. Ariko shoye urugamba nawe. Iyo umuntu akishijwe ababwiye umubiri we. Paulo ngo aje kuvuga systeme nziza yo kunesha umubiri, aravuga ngo nje kugira ngo neshe umubiri, ngo nza ngukoresha iby'uburetwa. Amakuru arakomeye. Uyu mubiri wanjye none nawunesha gute? Ko namaze kuba umwanzi nawo, none ndawunesha gute? Nushaka kunesha umubiri wawe, uzowuhindura esclave, muretwa. Muretwa. Ukoresha umubiri kuwukoresha iby'uburetwa. Usengesha utabishaka uje ku mavi. Usenga umubiri utabishaka, amava kurya iby'uburetwa. Ubusonzesha utabishaka. Muzamugira ngo iyo twirisha iminsi 3, muzamugira ngo umubiri ubikunze se, umubiri urimo guseka se, kugira ngo uneshe umubiri ugomba kuwukoresha iby'uburetwa. Niyo ntambara y'umukristo azarwana. Kandi kugira ngo uyineshe, umubiri uzuneshesha kuwukoresha iby'uburetwa. Batangaye aya makuru. Nushaka kunesha umubiri, tiwodamarara, pastor azabivuga neza, pastor wanjye Kado. Tiwodamarara, ngudamarare uko wiboneye, hanyuma ngo uzotekereze ko umubiri uzawunesha. Ntibikunda. Ihame rimwe ryo kunesha umubiri no gukoresha umubiri ibyo udashaka. Umuretwa niwe muntu wenyine uzokora ibyo adashaka. Umubiri kugira ngo tuwuneshe, tuwukoresha iby'uburetwa, ibyo udashaka. Ukawubwira ngo vuruware upa, mama Mary, vuruware upa, urasenga. Ukabwira umubiri wawe. Ubushize hano naho zimbabwira. Niba hari igihe gikenewe kuba maso, igihe ukeneye kuba maso kurusha ikindi gihe, ni igihe Imana yagusubije. Niba hari igihe umuntu akeneye kuba maso, ni igihe Imana yamusubije. Kuko itaragusubiza, ibyo bibazo ufite biza bikugira amaso. Iyo itaragusubiza, ibibazo biza bikugira amaso. Ariko igihe nyacu cyo kuba maso, ni igihe wabonye ibisubizo. Siko none bigenze gute? Ukabona Imana yagusubije neza, ba maso. Mu bibazo ntibisabwa kuba maso. Kuko ibibazo byonyine bize bikugira amaso. Ibibazo biza bituma uje gusenga, bikakohereza mu butayu ibibazo biza bitugira amaso. Ariko niba hari igihe umuntu akeneye kuba maso, ni igihe Imana yagushubije. Utakiye utega muri iri barabara ryo kumutakura, uri butahe mu modokari yawe, ukicara mu modoka yawe, madamu yatetse neza nta kibazo. Muri ico gihe ukeneye kuba maso, ugakoresha umubiri wawe iby'uburetwa. Ukawubwira ngo Imana wa mubiri we, Imana yaragusubije. Ariko ngiye kugukoresha iby'uburetwa kugira ngo kuneshe. Noneho karabaye. Umubiri uyu. Paulo yageza avuga ngo none ngire gute? Ninde wankiza uyu mubiri untera icaha? Ninde wawunkiza? Yageza nirwo rugamba yageza Rwanda narwo rwa mbere, akavuga ngo urugamba rwanjye ngira. Paulo ntawo muzabona arimo gukubita abadayimoni. Ngewe sinza nkenera umuntu kubita abadayimoni. Oya. Nza nkenera umuntu kubita wowe. Ukaza ukubita wowe. Idayimoni rikomeye, ishitani rikomeye ni wowe. Kuko nturanesha wowe. Ni wowe ngorane zikomeye. Uretse abadayimoni. ADPR se ntibazavuga ngo bazaba kuzirikisha umugozi ngo agusanganye. Niko ADPR bazabavuga ngo shitani nta mugozi agira. Ngo azaza kareba wo gusanganya akabari wakuzirikisha. Ariko iwe nta mugozi agira. Satani buri yaza kutureba ntazazana imigozi. Azaza kareba akavuga mama uyu mumama agira uhe mugozi. Ni ishari, sorry kubivuga mama. Agira ishari niryo ngiye kumuzirikisha. Kiri yugira nico Satani aza kuzirikisha. Banza utsinde ico ngicugira. Aba mama tuvuge ngo amen.
ibyo ugira niyo ntambara ya mbere ugomba kunesha. Ibyo ngibyo wowe ugira, wowe ushize yumvira naza mbabwira abakristo barakore biki gingorane bafite niyo guherereza amaso ku bandi. Naza mbibwira biyumvira ubundi amaso tukaga kuyaherereza ku bandi. Umuntu yagira ingorane uyu mbyara wawe gafata muhemere mbyara wawe. Niko bazanye wa munsi baje kuri Yesu, baramubwira ngo dore nguyu nanze kuzana umugore uyu niwe tumenyeranye, dore nguyu twamufashe neza gucya mu cyuzi nguyu. Abantu bose ngo bahanga wa mugore amaso, baravuga ngo dore nguyu yagikoze. Ariko Yesu ndamukunda, twavuga ngo amen. Ngo arangize Yesu arababwira ngo nimukure amaso kuri uyu nguyu, uyu nimumukureho amaso. Arababwira ngo buri muntu wese niyirebe. Mwe muretse kureba buri muntu wese niyirebe utarakora icaha. Aze dufatikanye, uwo nguwo azaba ari uwera, aze nje nawe tumutera amabuye. Ninje wundi wera, undi udafite icaha, nguyu mwese mwamuhanze amaso. Njewe ndababwiye ngo nimwihanga amaso, buri muntu wese yirebe utarakora icaha, aze dufatikanye n'uyu nguyu kumutera amabuye. Abantu bose ngo bavukura amaso kuri wa mugore, buri muntu wese ngo areba mu mutima we. Ngo arebye mu mutima we, bavye ngo abari bo batangira kugenda. Bavye meze neza. Abazehe ngo abari bo batangira kugenda, basanga ngo bafite imirundo y'ibyaha. Vie ngo mukabona ko vie acaho atavuze, agacika undi nawe agacaho. Ingorane z'abakristo biki gihe ni ukurebera intambara mu bandi. Uzugira ngo abandi nibo bazi guteye se, nizo ufite. Rugamba rw'umukristo, iyo umuntu akijijwe, isi bikubwiye ngo ngiye guhangana nawe, isi ikakubwira ngo kuva none ngewe nawe turemye intambara. Isi ikakubwira ngo turahanganye, niyo ntambara ya kabiri y'umukristo. Duhanganye nawe kuva none, ubwo wakijijwe tangira urugamba nawe. Isi yarangiza isi kukubwira nayo nguko ushaka kunesha isi azaceceka. Nushaka kunesha isi funga mdomo. Nushaka kunesha isi iga guceceka mu buzima bwawe. Nunesha umubiri ukoresha ivy'uretwa. Nushaka kunesha isi ceceke. Nushaka kunesha Satani senga, usoma ijambo ry'Imana, uzanesha Satani. Ibi bintu ko ari bitatu nizo ntambara tuba turwana. Urugamba rw'umukristo, ngiye kubabwira bya bintu umwanya nunyemerera. Nimvuga bibiri kukera ngiye gusoza. Yobu mu gitabo ca Yobu ibice 7 umurongo wa mbere. Yobu yaravuze ngo ese iyo umuntu ari mu isi ntasa n'ufashigiye mu ntambara. Ese iyo umuntu ari mu isi sindi muri yambushe, simfashigiye mu ntambara. Kuba mu isi ni nk'umuntu babwiye ngo ja muri yambushe. Buri ubuzima bwacu bwose bwa misi yose turaye muri yambushe. Wora mu kukidegembya, nta musirikare wosanga ku rugamba umusanga yaraye muri yambushe. Uretse gusa umugabo umwe wiriya iwacu niwe wasinziriye ngo abasirikare bageza baza kureba, bamusanga yasinziriye. Harya yasinziriye baramufata, bamufatana n'imbunde, akaza babwira ngo nibahime bamufashe yewe wewe bagufasha aho uryamye none kurabahimisha. Akaza babwira yasinziriye ku irondo, basanga yasinziriye, bamufatira harya asinziriye ngo yicura. Akaza babwira ngo we ngo hima ngo nahime bamufa. Ubundi abandi bantu bose ku irondo, iyo umuntu wese nimvuga irondo muravyumva, tuvuge ngo amen. Iyo umuntu ari ku irondo, niba bigusaba gushinga ivi, tuzukorora tuzugira gute, kuko aduye yo kumva urakanura umwanya wawe w'irondo ugashira, ugategereza ko hari abantu baza kugusimbura. Iyo umuntu ari mu isi arasa n'ufashigiye ku ntambara. Ni nko kukubwira ubu twaje mu isi, ni nkaho batubwiye ngo nimuje muri yambushe, uko turaye muri yambushe. Iyi minsi yacu yo kubaho mu isi ni yambushe turayemo. Ubuzima bwawe bwa misi yose wewe nubona uri murabigenza neza, jya umenya ngo waririye ku irondo, kurasinzirira ku irondo. Yampaye karabaye. Wewe baguhaye irondo none kurarya ukaryama ugasinzira. Ariko tugira imitima yembe.
kandi igitangaza umwanzi wacu ntazaryama, uwo turwana nawe ntazaryama, aza guteguye umutego akareba wawutsinda ugasanga yaguteza undi, wawutsinda ugasanga yaguteza undi, iwe ntazasinzira. Uwo turwana nawe ari maso ku manywa na nijoro. Satani ntazaryama, ahora ari maso yiteguye kugutega. Iyo abona waramunesheje aza gutegera mu bisubizo. Niba hari ahantu Satani isigaye itegera abantu bakomeye ni mu bisubizo. Iyo abona waramunaniye izireka Imana ikagusubiza ikavuga ngo ndabizi neza, Imana nimusubiza nzoba mufasha. Yananiye ya minsi yose yari ari muri strago, none reka ndeke sinongera kurwanya ibisubizo byiwe, ngiye kureka Imana imuha ibisubizo, kuko ndabizi Imana nimara kumuha ibisubizo uzomufata binyoroheye. Uzomufata binyoroheye, azamavayo nzomuha nta kibazo. Iki nico kintu gikomeye Satani arimo gutegesha abantu, ubu nyine ni igisubizo. Ukarwana Satani akabona warananiranye, yarangiza akamareka ntarwanye ibisubizo byawe, reka bize nibiza nibwo nzomufata. Kuko nibwo azobasha gusinzira yahaze, amaze kurya mayonezi n'imbuto, amaze kwicara mu ntebe ziwe yubatse inzu yiwe hano i Bujumbura, nzomufata. Niho Satani irimo kudutegera. Kandi abantu benshi naho niho baguye muri urwo rugamba. Urugamba rw'ibisubizo nirwo rukomeye. Niyo mpamvu Imana yabwiye Abisiraheli irababwira ngo mumaze kugera i Kanani, mumaze kurya mugahaga, amazu yanyu mumaze kuyubaka, inka zanyu zimaze kororoka bimeze neza, mwe yarabizi neza ko aho ngaho hariho Satani zibona abantu. Muzaba bavuye ku irondo Abisiraheli bahoraga ku rugamba, bazoba bavuye ku irondo baze baryame Satani ababona. Kibazo bakira abarinzi, yemwe barinzi b'inkike, tuvuge ngo amen. Tuzamura ibiganza tuvuge cyane ngo haleluya. Bamaso, ubuzima bwo bukristo ni intambara. Bamaso uri ku rugamba, nuzoza ubona umugabo wawe wagiye gusinzira, uzoza umukangura umubwira ngo mada turi ku rugamba. Bamaso, ufite umwanya kurya. Hari agasaza kabi iwacu, ni agasaza nkisa agasaza sukukaga, ariko ni umusaza Safari wo muri Zion Temple. Safari wo muri Zion Temple usinzira akakubwira ngo cyo kwereka karande ziri iwanyu. Urabashe kubasinzira na karande worwana nazo, wewe ufite ibitotsi. Iwanyu basogokuruza abanyu baratekerekereye, none wowe kurabasha ugasinzira. Tibagira sente mu gitaramo, tibagira iki, ntantebe zo kwicaraho nkuko mwicaye muri Zion baza bicaraho bagiye kwinginga, baza bazinga intebe bakazishira hariya, bagakoma mu mashi bugaca mu gitondo babasenga. Pastor ntabizi, baza bakoma mu mashi bakavuga ngo mwami Yesu, saa 2 izuba rikarasa bagataha. Hano siho baza kuryama utahe cyangwa usenge, baza bagira ngo ce mwami Yesu, izuba rikarasa bagataha. Bari ku rugamba, barayirondo ubuzima bwawe. Ese turi kumwe ba? Twavuga ngo amen. Ni urugamba ubuzima bwa Kristo. Iyo umuntu ari mu isi ntafashe igihe mu ntambara. Iyo umuntu ari mu isi fashe igihe mu ntambara. Kambabwira makuru kara nkangahe, hanyuma ndekere gutyo. Ariko niba turi kumwe nimunyitabe ngo amen. Tongere kandi ngo haleluya. Kubera iki Dawidi yanesheje Goliyati? Mu rugamba rwa Dawidi na Goliyati rurasa n'urugamba tubamwe rw'abakristo. Nivyo naza mbabwira ngo ndababwira ibintu 7 Dawidi yari afite bitandukanye n'iby'abandi byatumye asinda urugamba 7. Ese oya mworambirwa. Dawidi yamenye neza buriya iyo turimo turiga intambara ya Dawidi wari uri mu ntama, Imana ikamukuramo, ariko Dawidi wa Yesu, Dawidi wari ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Ikintu cyambere gikomeye kiza gituma tunesha urugamba
ndababwira birindwi ubwo mwavyemeye, ariko ndagerageza kwihuta. Ikintu cambere arico ndagendera ku makuru ya Dawidi, mwumve ikintu Dawidi yari afite gitandukanye n'icabandi bakuru be bamenyereye urugamba. Dawidi ngo aze ku rugamba, saramubwira ngo peti we genda uje kureba bakuru wawe ku rugamba. Kavuye mu ntama kakanukama mahurungure, fata ibiryo ugenda urebe bene subarebe baje bagiye ku ntambara, genda ubagemurire bamaze iminsi batari. Kuko Goliath yari amaze 40 jours arimo arabatuka. 40 iminsi 40 yageze haguruka umunsi wa mbere akababwira ngo muraho kuri uwo musozi, akababwira ngo natwe abafilisitiya turi hano. Noneho ni haza umugabo turwane, umwe turwane, njewe nanesha ubu bwoko bwacu bw'abafilisitiya turaba tuneshejwe, nanjye ni nesha wiwanyu muraba muneshejwe. Mufite umugabo ngo aze turwane. Abisiraheli Bibiliya iravuga ngo bose bagaza bashirira mu myobo, ngo bagahwera bose bakinjira mu ndake. Ijwi rya Goliath ngo bwaca mu gitondo, premier jour jusqu'à 40 jours. Umunsi wa mbere arahaguruka ngo arivuga umufilisitiya. Umufilisitiya ngo arahaguruka aravuga, ariko ngo yari igihangange. Abaza biga Bibiliya bazabavuga ngo yaragiraga metero standard, feet standard. Ukundesha mfite zibiri, ongeraho izindi zibiri, wongereho izindi zibiri. Niko yareshaga. Yari afite metero standard z'uburebure. Mugabo agahaguruka akababwira icumu ryiwe ngo ryari rifite uburemere ntazamenye ukuntu n'inyiga theology nzabibabwira. Icumu ryiwe ngo ryapimaga ibiro, hari ibiro icumu ryapima. Ninde wize theology? Ibiro 50, 50 kilo. Agafuka ku muntu ngo yari afite icumu yageze turwa gucya 50 kilo, akababwira ngo niba hari umugabo naze turwane, dore icumu ryanje. Ese twavuga ngo amen? Twavuga cyane ngo haleluya. None Dawidi byagenze gute kugira ngo aneshe iki gihanda cyitwa Goliath? Ari byo bihanda biri imbere yacu, ibyo turwana nabyo bimeze nka Goliath. Niki Dawidi yari afite gitandukanye n'icyabandi? Ikintu cambere nuko tureba ibintu. Uko Dawidi yarebaga ibintu kwari gutandukanye nuko abantu bareba ibintu. Bagenzi be yasanze ku rugamba, abandi baza bareba Goliath bakavuga ngo yo Mufilisitiya aratwishe. Dawidi ngo arababaza iwe ngo arebe uriya muntu, aravuga ati baramubwira ngo hari ikintu umwami yavuze. Araje kubabaza ngo yavuze gute, umwica biragenda gute? Iwe ntiyazagira ubwoba bwa Goliath, ahubwo yaza ashaka, yaza areba inyungu zihishe mu kwica Goliath. Bavuze gute wa umwica bazomugenza gute? Umukobwa w'umwami. Iwe mu kwica Goliath nta kindi yaza areba, hari profi yazabonamo, ni izihe nyungu ziri mu kwica uriya muja. Amaso turebesha ibintu niyaza atuma dutsinda cyangwa dutsindwa. Niya Mose mu bushize naho zinigisha ijambo rivuga ngo kwiyambura amaso yabage haze, kugira God's perspective, kugira imirebere y'ubumana, kureba ibintu. Sinaza mbabwira ushize hano ikintu kiri mu guca hano hano tukavuga gute muwawe mu cyumba habamo shitani. Wewe mu cyumba iwanyu habamo shitani, none iyo mwamukomesha muzamuyikura. Iyo mwamukomesha iwanyu shitani mwayikuye. Uko tureba ibintu bituma tuneshwa cyangwa tunesha. Mureke mbabwire iki, mwonyitaba mwo kwitaba, twavuga ngo amen. Umunsi umwe Abisiraheli bagaza baje kurwana Patri, baje kurwana. Elisa akababwira ati mwebwe muzogende muryame hariya na hariya, Abafilisitiya bazoturuka hariya, Asiriya bazoturuka hariya, mwebwe muzoryame hariya, bazaza bameze gutya, nibaza muzobategamire mu bice. Abisiraheli bakagenda bakaryama kwa kundi Elisa yababwiye. Abasiriya baza bagashira. Noneho ngo buce Abasiriya baravuga comment avec le peuple ici, ni gutaba abantu bameze buri gihe tuba dusanga baduteze igico. Amakuru ni nuzuye babwira ngo baza kumenya ko ari umugabo umuhanuzi witwa Elisa. Ngo baravuga ngo none ntituzotera ingabo, tuzogenda tuje gutera Elisa, tugoti wiwe tumufate.
baragenda ngo baragota ngo bamare kugota, umukozi wiwe ngo abyuke mu gitondo, ariko uko tureba ibintu kuza gutuma tuneshwa cyangwa tunesha. Gihazi babyuka mu gitondo, bose aracyaryamye ngo abyuke mu gitondo, yamaze yamabwira shebuja, aramubwira ati igitangaza cyabaye hano kera batugose, wihane wirege twapfuye. Ese twavuga ngo amen? Kubera iki tuvuga ngo amen? Ukureba ibintu mureke mbabwire, nuzoza ubona ikintu kiciye iwawe mu cyumba umuriro wagiye, uzoza uvuga ngo karibu umwuka wera. Imana na shitani bombi ni Imana twomaterializa kuri two tumaterializa shitani. Ndivuze mu ndimi zitumvikana. Bishobotse ko hari ikintu coca hano, kuko Imana n'umwuka na shitani n'umwuka. Bambaje ngo se niki wo kwifuza ko kugendagenda munsi y'igitanda cawe, no wabwira ngo cyahindutse materiel n'Imana, kuko mu cyumba canje nza mpasengera, nza mfukama mu cyumbi wanje, nawe uzupfukama iwawe. None ni gute uzupfukama hanyuma ikintu kigenzagenze kikaba shitani, Imana uhora usengera mu cyumba ntigendagende? Uko tureba ibintu bituma tuneshwa cyangwa ntitunesha. Abirebe gutya aramubwira ngo twashize, ariko Elisa ndamukunda ukuntu atigeze asengera abasiriya babagose, ngo amaraja gusengera Gihazi. Gihazi we, aya maso yawe yahumutse. Ni gute wowe uhabona ingabo ziba ziturwanya kiwabona iziturwanirira? Kubera ikayo maso yawe yabaye iki? Abakristo biki gihe nizo ngorane bafite. Ni gute muri mukubona abadayimoni timubona ingabo zibarwanirira? Kubera ko amaso y'abakristo biki gihe ahora bano mapepo gusa, pepo kofi ngwino kofi. Monisha yararimbye ngo paka usiku wanalia usiku ngo wanazani wamelogwa. Yesu yagiye he iwanyu? Dawidi yarebaga ibintu bitandukanye nuko abantu bareba ibyo abandi bari ku rugamba uko babibonaga. Nico cyambere cyatumye Dawidi anesha. Ntigeze areba ngo bunini bwa Goliath, yaza areba ngo se niyihe nyungu ibamo mu kwica Goliath, ni yihe profit, quel profit. Icya kabiri kiza gituma tunesha, arico Dawidi yakoresheje. Icya kabiri kiza gituma tunesha, ndagerageza kwihuta. Icya kabiri ni uburyo bwiwe bw'urugamba, méthode, stratégie y'urugamba. Abandi ngo bari barabyigiye, bari barize iby'intambara. Hanyuma Sawuli aramubwira ngo ngwino nkwambike iby'urugamba. Aramwambika ngo agerageza, aramubwira ngo yisijya Zoea. Mimi sijya Zoea iyi. Mfite ibyanje, mfite uko nzakora ibyanje. Nimunkuremo sinabimenyereye. Ikibazo kibaho gikomeye ni ukurwanisha intwaro zitarizo. Uri umukristo ukarwanisha intwaro zitarizo. Intwaro zitarizo. Uzi ko umukristo wamara ukazuja gushinga simbizi ukamuvuga pastor je nawe turebe uzotsinda je nawe, kurakoresha intwaro itari. Yego bamuzana intwaro zitarizo, metode zitarizo zo gukoresha. Arababwira ati mureke njewe ufite izo namenyereye. Ibyo umwuka tubirwanisha umwuka. Hari abantu baza bagari gukuri ngo twebwe turi mukuri, bakagari gukuri. Ukuri wagariwe si ukuri, kuko ukuri gufite mu imbaraga ziruta izawe. Ukuri kwigira mu imbaraga zidakeneye izawe. Nubona kuraja gutiza ukuri amaboko tikuzaba ari ukuri. Umunsi uzaja gutiza ukuri amaboko tikuzaba ari ukuri, kuko ukuri kwigira mu imbaraga zidakeneye izawe. Ngo twebwe tuzoguhagararamo ngo turwane, wewe uzagari gukuri wowe kwabuza amaboko, kwabuza imbaraga kura gutiza amaboko. Dumu katika imani. Iyo ntambara uhuye nayo uzuyirwana gute? Uzuyirwanishi. Iyi ntambara zije uzawiyambaza kugiye kurwana. Ni Dawidi warababwira ngo iyo sijya Zoea, achana na hizo. Kuna zile mimi nimezoea. Mfite hano umuhumetso ngiye gutora amabuye hano. Mureke iby'imyambaro n'ibindi. Iyo zije uzurwanisha iki? Iyo zije. Iyo ndi kwigisha umuhamagaro nzambwira aba pasteur abanga. Ba pasteur. Iyo ugize intambara mu muhamagaro uzurwana ute? Iyo mu muhamagaro haje mu intambara uri pasteur.
iyo uri pasiteri wahamagawe ntuzi urwana intambara uzi uzirekerwa guhamagaye. Impamvu tuba turwana intambara turi abapasiteri nuko tuba twayihamagaye, ariko umupasiteri wahamagawe n'Imana ntaza arwana, uwamuhamagaye nizo uja mu rugamba. Mabomba natubise turataha pasiteri, tuvuge ngo amen, twongere kandi ngo haleluya. Woja kurwana Imana araguhamagaye ukayitiza amaboko se? Kubera idashoboye ugiye kuyitiza amaboko se mu muhamagaro? Mu muhamagaro wa arahamagawe, none kuraja kurwana ngo nawe uririmbe nawe. Hari abandi bazavuga ngo nanje mbe pasiteri. Wa mugabo ngo yaravuze ngo azokubita inda hasi ngo paka ageze kuri aya mazi, ngo nababaye pasiteri. Ngo inda zoyikubita hasi ngo paka yagezeho. Ngo inda zayikubita hasi ngo paka yagezeho. Hanyuma bene uwo ngo yahuye n'intambara azazinga amaboko. Bene uwo yahuye n'intambara azazinga amaboko. Azashahuzanya. Yahuye n'intambara bene uwo azashahuzanya. Azashahuzanya. Naho abandi bazavuga ngo akiwa upande we yote ni salama. Yote ni salama. Niko bazabavuga. Bazabaryama bagasinzira. Kazi ya mikono yako. Ngiye gutanga haleluya zibiri zonyine. Gutanga haleluya zibiri. Mbabwira ibindi bibiri tuzobikomeza ngaruse. Tuzamura amaboko. Dutange haleluya. Haleluya! Haleluya! Amen. Uburyo bw'intambara bwiwe bwari butandukanye n'ubw'abandi. Nicyo cyatumye anesha. Abandi baza barwana mu mubiri, zuva mu mubiri urwanire mu mwuka. Yego. Uburyo bw'intambara bwa Dawidi bwari butandukanye n'ubw'abandi. Icya gatatu. Ibyamuteraga kwiyemeza kurwana byari bitandukanye n'iby'abandi. Ese aje ku rugamba niki cyamuteraga conviction yari muri Dawidi yavagayo. Ukwiyemeza ko mu mutima wa Dawidi kwarimo kuva he? Yari yaramenye ko Goliyati nta sezerano afitanye n'Imana. Conviction niyo ukwiyemeza kwishora mu rugamba. Yari yamenye ko we amenya ko neza uriya muntu tugiye kurwanana nta sezerano afitanye n'Imana. Hanyuma yarabitse ijambo mu mutima rivuga ngo si il est de notre part qui sera contre nous. Akiwa upande wetu, niba ari mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde? Amenya ko afitanye isezerano n'Imana. Abisiraheli bari bafitanye isezerano n'Imana rivuga ngo nzabana namwe, nzarwanana namwe nimuja ku rugamba, ni njyewe muzarumva, nzaba ndi kumwe namwe. Urugamba ntabwo Dawidi arabaza ngo bariya bagira isezerano n'Imana? Reka ta sezerano bagirana n'Imana. Aho ubwo bari gutyo. Ico nico camuteraga kwiyemeza. Ni gute tuba dutinya tuzi ko Imana iri mu ruhande rwacu? Eleza mambo. Ni gute tuba dutinya tuzi ko bo iri shanga amana yabwo ibuba hafi kandi izahora nicyo gituma. Nubuhe bwoko bufite Imana nk'Uwiteka Imana yacu ihorana natwe? Gisubizo bazahari ni jibana natwe mu bitunaniza, ni tugenderera. Arababwira ngo uriya mutipe nta sezerano afitanye n'Imana, kandi njyewe mfitanye isezerano n'Imana, ndishora mu rugamba. His conviction, kwiyemeza kwe, sa conviction, kwiyemeza kuja mu rugamba byaturukaga ku kumenya ko
afitanye isezerano n'Imana. Muzi impamvu tuba dutinya ibyo turwana nabyo? Nta sezerano ugirana n'Imana. Ico naco ni ikindi. Ese iyo umuntu ashaka gukorana isezerano n'Imana, ni hehe umuntu azakorana isezerano n'Imana? Ni ku gicaniro. Iyo nindi nyigisho nini. Kubaka igicaniro kugira ico kuvuze. Iyo umuntu yubatse igicaniro iwiwe mu rugo, ba pasteur, iyo umuntu yubatse igicaniro iwiwe mu rugo, bigira ubusobanuro nka bungahe. Icambere ububwiye Imana ngo muno mu wanjye nta yindi Imana ihaba. Iyo wubatse igicaniro mu rugo c'amasengesho ukagenda mu rugo ukavuga ngo iwanje mu rugo ngiye kubaka igicaniro, ububwiye Imana ngo niko kurahira Imana kuyibwira ko nta yindi Imana ihaba. Yego, ikimenyetso cy'uko iwanyu mu rugo nta yindi Imana ihaba ni igicaniro mwahubatse. Niba ntacu gihaba, hari indi Imana ihaba igira igicaniro. Ariko iyo dushaka kubwira Imana ko nta kindi gicaniro kiba mu rugo iwacu, tuzatuhubaka igicaniro. Se noneho byagenze gute? Icya kabiri, igicaniro niho umuntu azakorana amasezerano n'Imana. Nowa umunsi yasohotse mu nkuge ngo yongera gukorana amasezerano n'Imana, yubaka igicaniro. Arayibwira ngo Mana, Mana ngwino nje nawe dukorana amasezerano je nawe, kandi dore maze kubaka igicaniro. Ku gicaniro niho umuntu azakorana amasezerano n'Imana, ukayibwira ngo nje nawe dore abana banjye, dore nanjye n'umugabo wanjye dukorana amasezerano je nawe. Ariko amasezerano nta handi azabera, ni ku gicaniro. Ariko ibiwanyu kirahari, mu rugo iwanyu kirahari. Hari abambwiye ngo ntibarasengana n'abadamu babo ngo kuva babaho, kandi ari abayumva ngo kuva yabaho ntarasengana na madamu. Azabwira madamu gusa ko agiye mu butayu. Papa Gana ugiye? Ngiye mu butayu. Please tuvuge ngiye mu butayu. Madam, ngiye mu butayu. Abana bawe nibasigara babibirara, ingorane ni wowe uzifite, nta bana bafite ingorane. Kuko aho wari gukorera amasezerano n'Imana n'abana bawe ni mu gicaniro cy'iwanyu mu rugo. Nejo naza mbabwira, ntimukaje gusengera umuryango mu butayu. Ejo niko naza mbabwira, ntugakore ikosa ryo kuja gusengera umuryango wawe ngo uje mu butayu. Oya, baza basengera umuryango mu butayu. Kandekere gutyo. Naza mbabwira iki harya? Naza mbabwira uburyo bwacu bw'intambara. Nuko kambabwira icakane hanyuma soza. Cakane, impamvu zamuteraga kuja ku rugamba, motivation yamuteraga kuja ku rugamba. Motivation, ikintu camuteye imbaraga zituma aja kurwana ni ikihe? Cateye Dawudi aja kurwana ni ikihe? Goliyati yagaza haguruka mu gitondo, ntatuka Abisiraheli bonyine, akabatukana n'Imana yabo. Aravuga uriya mutipe kararwana n'Imana, ndahagarara mu ruhande rw'Imana. Nico camuteye, karatuka Imana ya Isiraheli, yatinyutse arayituka. Imana ya Isiraheli niyo ico ngo camuteye imbaraga. Tuzamura amaboko rimwe turebe, tuvuge ngo amina. Iyo bagushoye intambara uzawumva bari kurwana nande? Ninde bari kurwana? Ni Imana cyangwa ni wowe? Dawidi yasanze Goliyati ngo amurebe, aravuga ati jama karatuka Imana ya Isiraheli. Imana ya Isiraheli zitukwa. Cya gatanu kambisoze nanone. Cya gatanu Dawidi yitwaje experience yari afite. Sawuli ngo amubaze yamamubwira ati ceceka. Idubiziza. Iyije gutya nkayibona, nzanyitanya gusa kayaka umwana w'intama. Experience. Kambabwira icya gatandatu, niba ari icya gatandatu simbizi. Icya gatandatu, ese nyuma yo kunesha kwa Goliyati niye vision yarebaga? Niki yarebaga imbere? Yaza areba kunesha akavuga ngo nindamukanesheje nta kindi kiri bube, Imana iri buhabwe icubahiro. Yego, nico cyari cyihishe inyuma.
his vision, icari cihishe inyuma yo kunesha kwiwe. Yaza avuga ati umutipe ndamutikura pfe, ariko icubahiro canje kibure, muri Isiraheli hazamuka icubahiro c'Imana. Ngiki camuteraga kuja kurwana. Ese iyo turimo turabwira Imana tuyibwira ngo niramuka ihagaze mu ruhande rwacu bizagenda gute? Bazavuga ngo nanjye bazome, ngo nanje uzomenya. Nanje uzomenya. Wowe bazokumenya. Aho nahoze mbwiriza ku cyumweru iwacu, naza nigisha ku mbaraga zo guhamya. Umunsi Yohana na Petero bamaze gukiza ikirema cabaga ku rusengero, bamaze kusikiza ngo abantu benshi baraza barabakurikira. Bama babwira ngo nimudukureho amaso. Twebwe no umuntu ari mu gukiza abarwaye akababwira ngo nimuze mu ndebe. Naje. Naje. N'abamarayika bari hano hafi. Naje, dore naje, mugende mubwira abantu ngo naje. Mubwira abantu ko naje ndi hano. Wewe waje wowe. Wewe ugira igitangaza. Ba Petero bamavuga ngo ntimuturebe natwe turi abantu nkamwe. Wa undi mwaraye mubambye n'abari we murebe. Ni urimo gukora ibingibi. Muco Dawidi yazagambirira, yazavuga ngo nibere mukabibaye. Imana ari ihabwa icubahiro. Canyuma, mbabwira arico canyuma hanyuma nsoze. Canyuma. Kwizera kwiwe kwaza kumwereka iki? Dawidi yari afite kwizera kumwereka iki? Iki ndagikunda cyane. Abandi barapfukamye basohoka mu ndake, bareba gutya Goliyati, bakavuga ngo kiriya kigabo ninde wokinesha. Ubunini bwa Goliyati bo babubonaga nk'ikibazo. Dawidi yareba ubunini bwa Goliyati, wakavuga ngo buriya kuba munini nico gisubizo. Iyo kaba gatoya nari kugahusha, ariko ubwo ari kinini singihusha. Ko muri ukuntu abantu baza bareba ibintu, umva kwizera kwiwe uko kwaza kumubwira. Abandi ko barakireba ari kinini cyo kubatsinda, iwe akakireba ari kinini cyo kudahushwa. Iyo kaba kagabo gatoya ntabwo byari kuva, ariko buriya bunini bwiwe buramfasha kumuhana. Niko mu Kinyarwanda bazabita ngo guhana. Biramfasha mu Kinyamurenge niki kumufasha. Biramfasha kumufasha. Ngiye gutera buriya bunini bwiwe, dore ko abandi baza bareba ibintu mu kwizera. Ubunini bwa Goliyati Dawidi yaza bureba nk'ahantu ataza gusha target. Yaza avuga ati buriya bunini nibwo bumfasha nyine. Notera ibuye ari gatoya, iribuye rigaca ku ruhande, ariko ubwo ari kinini ndimo ndakireba singihusha. Tugende ibuye rimwe. Wowe ushinzwe. Wowe teye ibuye ukarihusha. Tuvuge ngo amen. Tuzamura ibiganza. Tuvuge cyane ngo haleluya. Ibyo turwana navyo binini. Ibyo turwana navyo binini. Ntukajye ubireba nk'ibintu. Ntukabwira Imana yawe ubunini bw'ikibazo. Ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe. Izagufasha. Kuko Imana si umuntu winanirwa ikibazo. Iruta ikibazo izagufasha. Imana si umuntu. Ubunini bw'ikibazo ni ukugira ngo isengesho ryawe rizoza ridomayo. Isengesho ryawe ridomayo. Kandi iyo ikibazo ari kinini bari ukugira ngo byerekane imbaraga z'Imana. Ntabwo ari kinini cyo gutinywa, ni kinini kigaragaza imbaraga z'Imana. Iyo tubireba mu kwizera, ntukabirebe ngo ni binini se biruta imbaraga z'Imana. Jya ubireba mu bunini bugaragaza imbaraga z'Imana kuri ibyo binini. Mwami Yesu turagushimiye. Uhimbarizwe kuko udukunda. Iyi si turimo dufasha igihe mu ntambara, ariko niki kizadufasha kunesha? Umpe kunesha rero nkuko wanesheje, hahirwa uzapfapfira muri wowe Yesu. No mu ipfa ryanje Yesu
uzambe bugufi urupfu ntirutsinda uzamaruka kuko umuhiri wanjye uzaruvera yabanza kubona uwasohokera. Tugiye gusenga Imana. Hari ikintu kiri imbere yawe kimeze nka Goliyati. Dusengane, haguruka dusengane Imana, tubwire Imana ngo uyu mugoroba dufite ukwizera ko tunesha. Muhereze pastor microphone ase dusenga Imana. Tugiye gusenga, dusengera ibiri imbere yacu bimeze nk'imisozi nka za Goliyati. Ariko hari uwo turi kumwe muri uru rugamba. Hari uwo turi kumwe muri uru rugamba. Hari uwo turi kumwe muri uru rugamba. Rero uko wanesheje tugiye gusenga, turasengera ibibazo abantu bafite. Twongere dusengera abarwayi bari hagati yacu, abarwayi, abantu bafite ibibazo, abantu barwaye. Uyu mugoroba kuba waje imbere y'Imana, twaje pastor ari kumbwira ngo uyu ni umugambi w'Imana, ntabwo ari parazare twaje na pastor ngo duhurira hano. Uyu mugoroba ni umugoroba wo gukira kwawe, ni umugoroba w'igihanda kiri imbere yawe, kigomba kuva imbere yawe, kiri imbere yawe kimeze nk'igihanda. Mani baha umugisha. Haleluya. Zamura ikiganza cyawe. Yasayidenaga. Tumaze kumva intwaro Dawudi yakoresheje atsinda Goliyati. Nawe hari intwaro ziracyaha. Icyo yishingikirijeho ni Imana yaremye ijuru n'isi.